reka tugire kutubereke ko ibintu bimeze. Hano muri iyi ngiyi ubona nubwo yasenyutse hari ihema, ariko iyi niyo yari yamura yabo bashiragamo ibikoresho. Iyi ni yamura yabo. Aha bashiragamo amasasu, urimo hari ibintu byatirari, reka twuruke tuhagere. Murabona inkweto, murabona ibintu byose by'amabokse, imyenda n'ubucafu n'umwanda mwinshi. Ibi byose amasheni ibiki, ariko twinjiyemo indani tubereka amabokse. Izi ni bokse za mashini gani za 12, ibi byose ni amabokse zazo. Ahangaha niho babikiraga ibintu byabo byose, barahagurutse basiga bataye muri mu mwanda urahangaha. Tugere hepfo kugira ngo tubereke kandi indi amura bindi. Ibi byose ni ibintu by'abarundi, tukagira ngo tubabwire kuko ntabwo ibyo tuvuga dupfa kubatisha, ngo turavuga ibintu bisanzwe biba. Tugere tuberekemo ibintu zatawe twabakishije. Amakompora ari hefandi. Ngizi iyi ni kompora ya Mortier 60 bataye, turayafite menshi hano. Dufite boxe hano y'amasasu zasigaye, hariho n'irindi hariya. Dufite amasasu menshi arimo no amacene ya machine gun. Dufite ubukompora bwinshi bwa Castor buri ahangaha nabwo twabashije kubatesha. Ibi byose ni ibikoresho zasigaye aha. Dufite ibintu byinshi, harimo amakompora, harimo ibyuma, harimo amakompora hano, harimo amacene, harimo amabombe, harimo ibintu bitandukanye. Murabona rero ibi byose byari birambitse ahangaha ari byo bakomeje bagira. Tugende tubereka ahandi. Rero iyi ni defense yose dushobora gukomeza twereka. Iyi defense urabona ukuntu bari barafite imisozi yose. Rero abana babo iyi ni defense yo mu Bijombo. Iyi ni defense ya Bijombo. Ya Bijombo kabisa. Aha niho hari bataliyani, turaza kubereka brigade. Hano hari habaga batayo. Hari ni kuri brigade hari imbere. Kwimba imisozi yacu tutabivuganye. Fandi yari yarabemereye kwimba imisozi. Ureba uno mwogo turashe kabisa. Izi ni trashe zimwe zimanuka zija ku matoilette. Kandi hano ni mu rupango, niko ni bukuru. Ni bukuru kabisa. Ni bukuru. Tabereka abakuru babo n'abari. Aho bariraga Bijombo. Iyi ni Bijombo messe des officiers. Abakuru bicaraga bakanywera bakarya. Messe des officiers yiko y'abarundi. Benda kubera ko ikala bakuriye amacakula zabo. Kuna franga za Kisekedi hapo. Hapa ndio alikuwa anahesabilia sasa. Bakloshar. Mukwiye tuhesabie. Bakloshar walikuwa wanakulia franga. Bagange. Inzu zabo ama escort baficaramo. Ahangaha n'aba officier bandi niho bicaraga kunangwa bakazuba. Inzu zabo zose bicaramo n'abaryamamo amadushe. Ikintu cyose cyabaga kirimo indani ariko muri trash. Ngozi za ngombe walikuwa naiba za Banyamurenge. Urabona zaka? Ngombe za walikuwa naiba. Barakiachinjia mu defense. Inzu zose naho zakorerwa. Tugera byenda hirya tubone turereka abakunzi ab'Imurenga 5/5. Iyi ni defense ya Bijombo, niho turi. Dore umuhano wa Bijombo w'abaturage hari hakurya. Mwawubonye nawo na uzinka zacu bari barazigize imiryango. Naha bazaga babagiraga impu bakagira imyango. Dore imirima bari barashitse. Kurabona ibirayi hano. N'amahema abasirikare baryamaga. N'amatente. Inzu zabo bari baryamamo ibintu byo kubagereza inzirinda arasohoka. Hano arasohoka. Osohokera aha. Fandurang. Naba njia.
Communication hii sasa. Unafika nje. Kureba rero Muniga Ntama. Inkwi ziri hano urebe wavuka shari ziyumiri kabisa ziyumiri kwe kuyama umundu wabika kuyama wabikamo rugumu nami waduka kuri brigade brigade ya Bijombo. Unaona siraia zinafurahi Bijombo. Wanafurahi Inaingia ma defense ya Warundi. Kisi walitoka, kisi wanakimbia raia na furahi sana. Wanabomoa kila kitu. Katwinjire turebeho bazaga bakorera. Wana communication. Inginda anatokea. Brigade de Bijombo. Tunaingia kabisa kama hii ni nani tu sasa ile ni mfako. Hii ni brigade. Komera. Shade nanga Muniga Ntama zaicha. Mwinos. Dore handi bazaharurira ifaranga za Gisegeti. Dore rero mwese zabona Barundi bakora kunyama Amstel. Amstel bazibona hano. Unaona? Do. Unaona Amstel ze Barundi walikuwa nashinda na kunywa. Watoto wamewabomoa kabisa. Kila kitu wanaenda wanatupa. Muniga Ntama na haba. Ntakibazo. Aniyo Muniga Ntama. Nabavuga bicara bagaharura ifaranga fanda. Iyo bariraga muri Kongo sivyo byose. Rero ni inzoga bamerewe neza. Kuko twakongiye mu gihugu cyabo. Joko Barundi bakwa nashinda na kunywa Amstel. Nabavuga bapangira kutumara. Bakavuna Ari urugamba rwatangiye. Iniyo kumanda brigade yabaga hano iniyo itaka yiwe. Rero ko muko tugenda bimeze. Tumeze tuzunguruka. Tuzunguruke turebe. Aha ni ikiwa ilikuwa antene hapo. Ya internet ya wifi ya nani ya Muniga Ntama. Nanga baziyazga ko yaza biganira Ego kabisa. naha Aniyo wifi y'ababiri. Sanga kano kanda ariko yagaza naha yazaga korera cya kiganiro ndahibuka hano Inaonekana kai. Aniyo Muniga Ntama yakoreraga yakoreye ikiganiro naza mbona aniyo Muniga Ntama twari twaje kumushaka ntituramubona. ngiri ya wifi yiwe Yaho wifi yari barayimanitse mobile. ngiyi kabisa Starlink. Fotore. Ani muri space ya Muniga Ntama. Ubu twamaze kuyikapa. Turashaka iyo yagiye. Karame Muheza uri yafate nawuse. Ushaka usa. nange nkeneye pale tutwaje kumushaka mu studio yake tunakaba kabisa. Muniga Ntama bonjour. Uko wapi? Yaratubwiye ngo tuzaze muri Tafoke. Dore rero hahandi Tafoke yavugaga idikota ya Tafoke. Ni iyi ngiyi PC. Ngo twiripotinge tudepoze imbunda MRDP ihunga ive mu Minembwe mu mase. Naha niho yabikoreraga. Rero tugira ngo tubwire abatuyicaye twaje gushaka Muniga Ntama twamubuza. Ahanyuze nawe karanyerege tanka imbeba. Ibindi tuzosigara tumenya ukuntu byagenze ariko aha ni harya yicara gashize mikro yashize za mikro aha dore bire byose mwarabibonye kabisa. Aha niho twicaye rero murakoze cyane. Njo studio Muniga Ntama. Reka mamwera Muniga Ntama bonjour. Amakuru. Wabonye abane mavugo. Muniga Ntama. Muniga Ntama. Wamubonye mavugo sha.
Naha kabisa. Aho hasi muri ino. babashije kujana natwe kugira ngo dukorere urugenzi rwo kubwira abantu tubereka ido nido cyangwa step by steps y'ibintu birimo kubera iwacu cyangwa byabereye iwacu kuko twabivuze kuva mbere twababwiye ko Burundi bwafashe umwanya wo kugira ngo bufate igihugu cacu bugwate aho barushe bagafata imisozi yacu barayihinze ibyo muza kureba muri video bikurikira. Aha turi muri Bijombo, ndibaza ko cameraman ashobora kuza kwerekana n'umuhano wa Bijombo abaturage batahunze MRDP twirwaneho bameye kubakira batwikiranye ibyishimo byinshi. Uno munsi tukaba twaje kubereka defense z'abarundi aho bari barakabye. Iyi ni defense ya mbere tugezemo, tuza kubereka defense ya kabiri yarimo Commanda Brigade, turabereka ni na defense ya FRDC. Ariko rero igitangaje no kugira tubwire abaturage bacu, tubwire Burundi, tubwire leta ya Kongo yuko iki gihugu ntabwo ari cy'abarundi, iki ni igihugu cacu c'abanyekongo, ni cy'abakongomani, ni cy'abanyamurenge, ni cy'abapfurero, ni cy'ababembe, nitwe tuzakibamo. Abarundi nta mugabane bafite muri iki gihugu. Biratangaje kubona bari barakambise gutya ngo nta kindi bahe bashakisha ko barashakisha umuturage w'umunyekongo bamwishi bamumare. Ibi ni ibintu bimwe twavuze inshuro nyinshi. Rero inkuro wagira ngo ni nkanone undi twaravugenga igihe cyanyu ni kigufi ni gitoya, nimwishakira inzira ariko mwagiye amasigamana. Ico twababwira rero nuko tubagiye kubereka defense, murareba n'ibindi biri bikurikire ibyo twabatesheje, amakompora, amasasu, amaboxe, imyenda barataye, amasapu, inkweto nizagarazagara. Ariko ingabo zacu ni professionnel kugeza uno munsi bahagaze neza, abaturage bacu batwakiriye neza. Rero Komanda Mavugo, sinzi ico ushobora kongeraho. Ninacheka sana wandugu wapenzi, jambo. Ndugu yenu tena Mavugo yuko hapa. Tunataka kuwaonesha moto ambao Warundi wameona hapa. Saa hizi tuko Bijombo. Leo iko tarehe ngapi? Leo iko le 14 Desembre 2025. Warundi wamekutanana na moto ya vijana wetu watwigwaneo hapa kabisa, kila kitu wanatupa. Hii ni defense ya kwao. Ile 15. Mutaona ile 15. Mutaona kila kitu, tutawaonesha kisa anaenda anatupa uniform, tutawaonesha gisi wanatupa masila, tutawaonesha gisi wanatupa makompora, kila kitu kabisa. Warundi wamekutanana na moto na wamekimbia sana. Sijui kama kule Uvira mshasikia au kama mshawaona. Wamekimbia kabisa, kloshare zinakimbia. Antuka tunashukuru Mungu sana. Tutawaonesha kila kitu ambao kinapita mwa defense, na defense nyingine tutawaonesha defense ambao Warundi walikuwa ndani, zote mtaziona. Hakuna shida. Nakoze cyane. Reka dukomeje tutembere muri Bijombo. Akarere kuko cameraman habereka ahangaha niho bakoreraga rassemblement yabo cyangwa forum. Hano hari ibintu bitangaje kubona Abarundi bari barashizeho n'ibiti byo kugira amadarapo. Yari drapo cyari cyarabaye cyabo. Abahazamuriraga idarapo y'u Burundi bakakorera amaparede, bakakorera ibintu zose. Ibi rero nibyo tugira ngo twereke abaturage. Ibyo tuvuga kenshi abantu batekereza ngo nibyo duhimba. Ko turagana ngo tubereke ubu tugiye kubanyuza muri defense, tubereka buri kintu cyose naho bari aho babiyongozi babo babaga, indake zari zarimbwe, ibikoresho twahasanze. Murabona kuko ari zagarazagara. Dore ni imyenda twabwiraga abantu ko batamapantaro atari byabo. Urahamariki. Erega twishwe n'ibyo nyine. Imyaka y'uruzerero ngo yari myinshi ku Bayahudi, yabaye myinshi kuri Aburahamu, ndetse na Aburahamu ariko baramubajije ngo ufite imyaka ingata ukuyemo y'uruzerero isigara niyi. Izo bita gukubitwa inkoni z'ubuginga. Rero mu izina rya Yesu Kristo tugomba gukora ibyacu mu gihe cyacu, mu bacu, iwacu. Ukugwanya ni ijambo rimwe gusa. Iyo uri iburyo bw'Imana ukubita neza, nta bintu byo kwihenda no kwibeshya. Yewe Mana winugwa n'inkundo kubita utababarira. Ibigeragezo biri mu isi, akarengane kari mu isi, kuburaro ugashakisha ugashoberwa, abandi barya bagasigaza. Ubutunzi bwo mu isi bufitwe n'abanyamaboko, abanyantege nke ntiduteze kububona, ababufite barabwikubiye.
kubitutababarira. Ewe Mana ngwinugwa n'inkundura kubitutababarira. Ibigeragezo biri mu isi, akarengane kari mu isi, kuburara ukabwirirwa ugashakisha ugashobe, abandi barya bagasigaza, birababaje Mana we kubitutababarira. Mushaka tugume tugendana miguru, imodoka zuzuye isi, tugume n'inzara abandi bagaburira imbwa, tugume dutega amakinga abandi imbwa z'abakire zigenda muri Range Rover, V8, amavigo, amabarabasi, y'indi miduga izimbye za Mercedes Benz, amarande kuruza meza, Prado nziza, ibintu nk'ibyo. Juya nini sababu gani? Ni Yesu wabambwe, yabambiwe twe cyangwa yabambiwe abo bapagani na ziriya mbwa? Yesu yurira kiriya giti ava amaraso, yayaviriye abarozi, yayaviriye abanyepolitike, yayaviriye abapfumu, abasiyasi, cyangwa yayaviriye wowe umwemera? Uramwemera cyangwa ntumwemera? Yesu yamviriye amaraso. Ariya amaraso rero shuti yanjye, ibyiza ubwo byaba biyavamo ntabibonye, naburana ngaramye mpagaze, nabyicarira, nabihagurukira, ariko excuse me, uyu mwaka utaha n'uwange, nawe bivuga ariko ngo n'uwawe n'uwacu, bite byawe? Kwa data hariyo amazu meza, niba zampa inzu yo mu ijuru, ubwo mu isi nyine ngume muri chambrette, ngume muri kontineri, ngume muri chambre, 2 chambres, 3 chambres, jamais. Yesu yaravuze ngo nzabaha n'ibiruta ibyo mwasabye. Hama twasabye bike? Aya ni amazi mawe yavomye, pawe yavomye, ntimugakubitirwe ku mazi. Mwitongo rya nyiritongo ni ryande, iyi nyanja ni byuzuye, n'ibituye ni ibyande, ibiri mu isi ni ibyande. Excuse me, turaburana imbago rero zabasogokuruza. Ubutunzi bwari ubwa Salomo yaburaze nde? Ni wowe. Ubwari ubwa Dawidi bwarazwe nde? Ni wowe. Ibyo Yesaya yagezeho yabiraze nde? Ni mimi. Ibyo Moridekayi aba Yosefu babiraze nde? Mimi. Kirankara humiwe. Rero mbwira umuntu wese wumviriza ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, garuka mu rutonde, garuka mu murongo, garuka mu ivugabutumwa, dusangire hano ibyanditswe biguhesha uburenganzira ku itongo rya Peri na mawe. Ubwo mawe ni Kristo, Peri ni data, niwe Mana, Mwuka Wera niwe maboko abikora. Rero ntuburane wiburana, mbirekarame, usinye uvuga uti good, icyo uvuze nicyo. Natwe nyine dutwenge, hama duhore mu marira, mu gahinda, mu mubabaro, mu maganya, ngo Yesu azaza, yaraje, ntabwo tumutegereje nk'uzaza, yaraje. Bityo rero niyo mpamvu kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, umpaye umugisha wo kuvuga ukuri no kumenya ukuri, hama wumvise ukuri kumukize, kuko ukuri niko kuzatubatura. Ndagushimiye kuko ukuri kwawe kudukije kandi kutubatuye. Uwizeye yaba umuragwa muri Kanani uduhaye yo mu isi, kandi azaba umuragwa muri Kanani yo mu ijuru. Ibindi umutima yabo wumva ukwiniha n'uko itaka basubizwe bahabwe. Hama rero je ndizeye kuduhereye ubuntu kandi dukijije, mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ishobora byose iguhe cy'umutima wawe uri gusaba, kandi isomo urwandiko ruri ku mutima wawe.